Ne oldu? Ne oldu? Hemen ne oldu? Ne oldu? Ne olma? Ne lazım? Koy deyim mi? Koymayın. Туғандар, жол азабы, көр азабы деген ушул мына. 470-дің жол болса қандай бір блатной машина болбо. Камрисің бе, хавалсың бе. Айырмасы жоқ, капятыйсың бе. Либою, мо жолға келгенде пробкаға турабыз да. Лучше қышқыға даярданып, зимний дөңгөлөктөн салып туруш керек та туғандар. Мына моға окшогон кара эшектер тура эмес кылат да ушинтипчи. Я досум, не дейсиң ушундай адамдарга? Эч жака шашпаш керек. Эч жака шашпаш керек. Монтип, ушул жерден кырылыш башталат, ушуга окшогондор барып турат, очередти кызып. Анан элдин барына турабыз ушинтипчи. Решение кылыш керек. Озум сен жөө баса бер ылдый. Эме деп коет кой, тиги эмне эле? Там принимает 24 часа деп коет кой. Ойлаш керек. Принимает круглосуточно, брат. Брат, не oldu? Мына моға окшогон адамдар пробка олтат мына ушулардын айына. Жыл бияка, не oldu? Ne oldu? Hemen ne oldu? Ne oldu? Hemen ne oldu? Ne oldu? Ne olma? Ne lazım? Koy deyim mi? Koymayın. Басыңарды истетпейсиңер biraz. Biyakta yelde Zulsan batarsın ne bileyim. Өзүңчү. Bizi otartasın mı? İyi ana ne koyayım? Bırak. Çıkazın mı ya kor? Razına çıkazın. Çıkan mı? Ya. Çıkazın. Özü sasız mı? Ova da. Oynan sen kaysı жаш отасың? Koyçum bunu tartmayla koy. Ne деп тартайын? Tartmayla koy deyim. Ne деп тартайын? Sekizini ayda koçma. Ayda koymayız abi. Мен там айтат. Ушундай мынакей акмактар көп да. Sekizini ayda. Жылгылайм силерди дагы, Водитель, уялгыла biraz, уялгыла. Ки ичине.